Kaluguran mo kabataan, ing kasal pantayanan, timpong balang metong keratamo, identified siya, king gayang given name, king gayang middle name, at king gayang family name. But sometimes we are also identified by our profession, whether you are a teacher, a doctor, engineer, or an architect. Numinsan mo naman identified tamo, kayatang lugar, apibatan tamo. Kaluban ng Joseph o Arimathea, o kaya naman Mary of Magdala at Maria de Betania. Pero ngayon nga iti, ninoy Kristo para kareng tao. Sabi na niya kano'y Juan Bautista, ating sasabing ay Elias, at namang sasabing metong yakano pareng propeta. Pero nga nang may gibat Pedro, nyakot na nga niya ning Ginoo, a personal question needing a personal answer, ing pegibat ng Pedro, ika ing Kristo. Maralas ngunin mga dita mo gagamitan tayo ng manong Jesus Christ. Nanin po rin ang sabihin ni Jesus Christ. Balota mo, Jesus. Buri na sabihin ni Jesus, Yehoshua, talapagligtas. Yung lagyo abinyanan ni Anghel kang Maria. Inyang patangwanan ni nung bisayang maging induning Diyos. And she will conceive by the power of the Holy Spirit. Jesus, manganak ng lalaki, ibay me, ing metong lalaki, at pamalagyuan meng Jesus. So the name Jesus is a God-given name. Abinyanan ni Anghel kang Maria para maging lagyuning maging anak na. Nano naman ng Kristo? Is it the family name of Jesus? Numinsan po kilala tayo rin Kristo kayong sabungan. Pero this time, nino Jesus ayaw sandang Kristo. Nano'y buri ng sabyan ng Kristo. Siguro po din nga niwag yung katamu, tayo balo kabaldugan ng Kristo. And yet, very simple yan, yung kabaldugan. In Kristo, amano yung Griego. In Hebrew, we have the word Messiah. In English, we have the word anointed. And the word anointed comes from the word oil, anointed. And we have the word ointment. At kaya Tagalog, napahiran ng langis. At kaya Kapampangan, milan yan daw. So nung yatan tayo po'y kabaldugan ng Kristo, imburi na sabihan, laro, langis. Naning koneksyon na ning laro ang Kristo, ang Jesus. Ay dindiyan tayo po'y kabaldugan ng laro, Kristo, Krisen, Krisma, huling itamo may kuskusan ng tamo ang laro, Krisen, with the holy oil of Krisim. May pili tamo bang maging anak ng Diyos. Mitatakan tamo king lagyo ng Kristo. Pag maragul tamo pa rin kangwan tamo, king itamo anak na katamo ng Diyos. And since we bear the name of Christ in our life, in our bodies, we should live like Christ. Laro. Nani mo nagaling laro king biyadareng Israelita at king biyatamo? We have the word anointed and the word ointment. Baloy boy niyang anak ko, di kasi mo keng lanam ng araw ko. For so many weeks, bisang mako'y singo. Ating kami pong kaluguran na nurse, siping bale, sabi ng ang ima ko, gumamit kayo pong acromycin ointment para milakoy itang singo, kaya tang lalam ng araw ng anak iyo. Sinaling acromycin ointment ima ko.
I guess sala ng apromycin ngayon. Apromycin baka tinyang antibiotics. Ointment, it is oil-based kind of ointment. At tinyang laro. And in 3 days, kitang pa mga bitugetang apromycin ointment, kinayap itang sugat, itang singo, kining lalaw ning araw ko. So laro ning kapaldaran. It is the oil of healing. Niya po ang kinayap tao, we can call Jesus Christ, the healer. For the past 3 weeks po, last 3 weeks, talagang pinamdaman kayong left ankle ko. May gout attack here. Rheumatism, arthritis, asna ng kasakit. Di takakimot. It is a great pain. Talagang may kumiyak kayong sakit. After 3 weeks, kaya po na ipanamdaman itang gout, itang arthritis. Yeah, I can surely say now, I can say, Jesus Christ, uling may pakayapan ni, hininggan akong gout, hininggan akong arthritis. So whenever we experience healing, Jesus becomes Christ in our life. Laro ning kapaldaran. Nya po ang ating masakit, panyawag ta ng healing. At po ang hinayag na pasalamatan tayo. Huling Jesus, yung sibol ning kapaldaran. Healing of our body ailments. Healing of relationship. Healing of psychological depression. Healing of emotional heartaches. Healing kapaldaran. Nya po ang may matawad ka, Jesus becomes Christ in your life. Po ang ipaldan ka, po ang ipalinawan ka, po ang ipatawaran ka, Jesus becomes the Christ. Laro ni kapaldaran. Nya po ang mampisal tamo, pakayapan ni Diyos, ing kaladwa tamo, the healing touch of absolution. Jesus becomes Christ when we are healed and liberated from the shackles of sin. Jesus Christ, laro ning kapaldaran. Ing laro, yan naman yung pagmula ning sala, ampong sulu. Bali mo, kaya damong sanctuary, at damong sanctuary lang. For so many months, magmantun kong oil lang. At sana makatunglas kung medong container, a crystal glass container with oil. At inyang pabelo. During the days, hindi tayo. During the night, itang sanctuary lang. For safety reasons, for to avoid fire. Huling dudong yung altar tao. Sana manakit kung oil lang. Anak, filled with oil. Laro. Apani bataling sada na nitang pabelo. Ikristo yung laro ababiesana kimbietang. Ding kaya nga mano, laro ning sana. Ding mano ning Diyos, yang sulu. Babiesana king dala ning biye. Ding mano ning Diyos, yang tukyan, bang miras king kayarian. So ding mano ning Diyos, sa kiratamong daramdaman, ilang babiesana king biyetamo. Ilang ring sulu ning biyetamo. Sana itamo, sana kagisanan sana, amanibatan ka rin ang mano ng Diyos, pasalama kaisip ng amano ng Diyos. Sulu. At yung oil ay ang mubabye sana, it becomes a lubricant. Ing laro. Lubakan na sana yung nanumang matsura tamong pamisip, matsura tamong panugali. Then Christ, Jesus becomes the Christ. O ang kapamilatan na rin kanyang amano, lubakalin matsura tamong mamisip, matsura tamong panugali, matsura tamong kapanamdaman. Christ becomes the oil that lubricates our mind, heart, and soul from any negativities and vestiges of sin. Kung yan yung laro, Christ becomes Jesus, maging laro niya ng biyatao.
Putang may kapagbayo tamo isip uling lipas alanta. Putang may kapagbayo ka puso, may matawad ka, uling lipakasalan ka, kingamano ng Diyos. Then Jesus becomes Christ, laro amin Yesulu. Bang daklatan atok yan min daklat ning katutuan at sala ning kabanalan. Di Kristo, yung tula ning Vietnam. Bali ko rin Israelita po ng mamupulang olive, sagana ing laro, at po ating laro, dakal tamo aluto. Po ating luto, masaya tamo, mabsita mo. Jesus yung Kristo tamo babiesala, babiesaya, uling yung pikabsyan ning kaladwa tamo. Po mabsita mo, masaya ya lupa, masalag ya lupa. Pwedeng tao, marano piya, makapatuloy yung pamisip na. Masakit lang pakiutusan din tao danupan. Kaya makaintindi ng misan, masakit lang pag-isabihan. Malungkot na lupa, uling marano lang. Pero ding alagad ng Kristo, masaya na. It is a relationship of peace. Saya, tula, kapag masusyan, celebration, tutupin naman. Putang panilang sisimba, Jesus becomes the Christ, pikabsyanan ng kiyakatamong kaladwa, ampong kaisipan. Pero emuita, patsetinugi ka kang Kristo, at inya naman pikabsyan ng atsyan. Bali yung minali, if we give it a term, ang minali na yung parokya nang walang patumanggang kumpradya at mga piyesta, sesela na kamo minali. Tugi-tugi na rin piyesta tamo, at siyempre nung ating piyesta, ating simpleng almusal, nung magpayalmusal yung kamadera. Nya, tugi-tugi na rin piyesta tamo, may tabako po minali. Karin piyesta tamo, karin kumpradya. Masyado akong manyaman magluto. O niya ngayon po magdayat kong bagya. Huling may interview ko yung Embassy ng September 24. At nung manikwa misa, mamasyal ko po Amerika. Para kayong Lucas Paldas ng Kuya ko kayong November 27. Kaya kung man may punta kayong gayang libing, kita mo man sanang first death anniversary na pag-misa kay Kuya ko. Laro din pick up siya. At ngarang sasabi, tugi ka king pari, matya ka king kapsi. So my dear brothers and sisters, mabsi imbiyaning Kristiyano. Mabsi ulit ka na piyesta. Mabsi tamong kingamano ng Diyos. Mabsi tamong aray kumpradya. At sana Jesus maging Kristo tayangan. Jesus our Savior, may He become our Christ. Kristo laro, laro ng kapandanan, laro ababiyasana, laro apanibataning saya at tula ng biyatang talaga. Bayarin na ang pusang loob, king pamaylasan at kamatayan.
Pirasanya ini berikan isi pola semana tanggapan di kawan at kanani itinya ingkanang katawan amin daun para kemay. Makanya mana kay pagningapunan ng ginwaling walis, pasibayo yung pepasalaman kema, at binining walis, karigan disipulos man, tagawani di kaman at minungko kanini. Pidiyin walis ikanakon daya, indaya ng bayo, at alamanggang dipan, amibubuk para kayo, at para kayong sabdang ta, bangkyan ka, patawaran dari rasatan dapat ini bilang kabigatan kanan. Ipasya kaya ng mister yang kasal